dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan berkat daripada Tengku Ciampiawi maka akan dimudahkan insyaallah. Khidmat ini tidak lain pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang dirayat oleh hadrah dan kemudian yang lain-lain semuanya. Ya, ketahuilah ini tidak lain karena Allah dan Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap khidmah kita, ya, maka akan bertambah hati kita ini bersih, ya, bukan kotor, bersih hati kita nyonyo. Tip-tip khidmat ini akan menambah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada itu, rangkaian acara yang telah lakukan bunuh daripada Yasin, tahlil dan maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti kita tutup dengan doa kepada kita. Nah, ya Syekh, nahnu natlub minkum nasihat wal tawsiyah nadrah minkum wa du'a هذا المنطقة وكذلك من أهل الخدمة من الشباب ونطلب من الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم وبرجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وببركة الشيخ إن شاء الله جعلنا من توسلين للعلم والأمال يجمع لنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan dan مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. kita bermohon penuh barokah. Insya Allah perkumpulan ini menjadi perkumpulan yang barokah. مع تلاوة كلام الله وللصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Karena perkumpulan yang kita hadiri pada saat ini merupakan perkumpulan yang di sini sama-sama kita بتلاوة سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجمع لتعظيم ورثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Di sini juga sama-sama kita mendengarkan daripada cerita kisah biografi kehidupan Rasulullah sallallahu عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل وما رياض الجنة يا رسول الله؟ Jikalau kalian
mampirlah, maka singgahlah ke taman surga tersebut. Rasulullah ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga itu? Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau Wasallam, apa yang dilakukan di sana wahai baginda Nabi? Maka Nabi pun menjawab, apa yang perlu dilakukan adalah kita bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. وفي الحديث أيضا أنه سبحانه تبارك وتعالى قال في الحديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. Dan di dalam sebuah hadis qudsi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala, barang siapa yang berzikir ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, maka dia akan diingat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. ومن ذكرني في ملأ ذكرته. الله عز وجل قضى. Di saat nama engkau disebut dan diingat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka apapun hajat keinginanmu insya Allah akan diijabah, dikabulkan Allah. إن ذكرك الله تبارك وتعالى عافاك من مرضك. Di saat engkau disebut nama oleh Allah, diingat nama engkau di sisi Allah, maka engkau akan dijaga dan disembuhkan dari segala macam bentuk penyakit. ما ذكرك الله عز وجل إلا وجاءتك الخيرات والبركات. Tidaklah namamu disebut dan diingat oleh Allah, melainkan akan datang kepadamu banyak sekali kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. فنسأل الله عز وجل أن يقبلنا في هذا المجلس. Semoga apa yang kita lakukan pada perkumpulan di saat ini مقبولين فيه. semoga kita menjadi hamba أمورنا. wa ta'ala, bahkan apa yang kita dapatkan keberkahannya akan sampai ke tetangga-tetangga kita. فإنه مجلس عظمنا فيه الحق جل في علاه وأكثرنا من أخبار. Kita dapatkan di sini kita selalu mengulang-ulang daripada menyebut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقد ذكروا في أخبار مصر أن رجلا كان في كل سنة يجمع الناس على سيرة سيدنا محمد
beragama Yahudi. كانت زوجة اليهودي تقول لزوجها: ما بال جارنا المسلم ينفق مالا جزيلا في مثل هذا الشهر. Orang Yahudi ini istrinya pun bertanya kepada maka suami istri pun pada malam hari itu beragama اليهودية رأت جميلا جليلا. si istri Yahudi pun bermimpi di dalam mimpinya dia bertemu dengan seseorang yang sangat tampan, عليه مهابة ووقار. yang memiliki kewibawaan yang luar biasa. دخل بيت جارهم المسلم. Lelaki yang tampan dan berwibawa tersebut masuk ke dalam rumah tetangganya yang beragama Islam. وحوله جماعة من أصحابهم يعظمونه ويوقرونه. Dan di samping daripada lelaki tersebut banyak sekali orang-orang yang menyambut kedatangannya dan mengagungkan lelaki itu. قالت زوجة اليهودي لرجل من الحاضرين: من هذا الرجل جميل الوجه جليل النعت. Akhirnya istri Yahudi ini pun bertanya di dalam mimpi kepada seseorang yang hadir, siapa orang itu, siapa lelaki tersebut. Allah sallallahu alaihi wasallam. Maka قد جاء إلى أهل هذا المنزل memberikan kegembiraan atas apa yang يكلمني akan menjawab نعم. maka lelaki itu pun Sallallahu alaihi wasallam perempuan Yahudi seraya beliau Nabi Muhammad mengatakan labbaiki, saya mendengarkan dan menyambut. فقالت له: أتجيب لمثل. Wahai Muhammad, apakah engkau mau berkenan menjawab panggilanku sedangkan حقي نبيا واصطفاني بالرسالة النجية ما أجبت نداءك حتى علمت أن الله قد هداك. perempuan Yahudi itu dua kalimat hadapanmu.
Nah, perempuan Yahudi itu melihat yang sudah masuk Islam, melihat daripada suaminya telah musuh dari لها من أجل الذي أسلمت على يديه الباب. فقال suami itu pun menjawab, saya membuat kenduri ini karena di malam tadi sallallahu alaihi wasallam. فنرى تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم Mengagungkan maulid dan menyebut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali keberkahannya itu akan meliputi daripada orang-orang di sekitar kita. Kita tersebut saudara atau orang muslim yang bertetangga dengan العظيم. نسأل الله maka kita berdoa dengan berkat majelis yang kita hadiri pada pagi hari ini, insya Allah barokah majelis yang kita adakan angkat ayat ini kesempatan emas untuk engkau bermunajat kepada Allah. Pribadimu, keluarga dan tetanggamu dan
كم من رجل يشكي من أوصاف زوجته، ارفع إلى الله طلب صلاحها في هذا. untuk وجل طلب صلاح الزوج في هذا المجلس. dan berapa banyak perempuan yang hadir, maka ini waktu yang tepat baginya untuk berdoa kepada Allah agar suaminya menjadi suami yang soleh. Dunia wa din. Karena majelis seperti ini Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki berbanyak في الحجاز في دول الخليج. Beliau mengatakan, kan dahulu ada seseorang yang berasal dari Hadramut, seorang yang soleh, akan orang ini memiliki kecintaan pada keluarga. Dagang ataupun saudagar kaya. في يوم من الأيام Hari pedagang atau saudagar ini untuk mendatangkan barang dagangan dari هذه البضاعة كانت بمبلغ كبير. ini barang-barang dagangan memiliki نحن نحتاج إلى التأمين على هذا المبلغ، لا تعوضنا. maka sahabatnya pun mengatakan kepada saudagar ini untuk mendatangkan barang yang memerlukan asuransi, sehingga jikalau terjadi sesuatu di dalam perjalanan, sesuatu tidak asuransi. فقال له هذا الرجل الصالح: نحن لا نريد تأمين أهل الدنيا فإنه مخالف للشريعة، نحن نريد تأمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka lelaki soleh ini, saudagar kaya, daripada temannya tadi, kita tidak membutuhkan jaminan asuransi dari orang-orang dunia, karena jaminan asuransi itu melanggar daripada syariat Allah. Yang kita butuhkan adalah jaminan asuransi tanggung jawab dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. قال: وما هذه التجارة؟ Maka Rasulullah Alaihi Wasallam saat Nabi mengatakan jangan katakan tetapi, kalau sudah Nabi mengatakan jangan ada tapi katanya. فسكت الرجل. Akhirnya lelaki itu pun terdiam. ثم أنهم أتوا بالبضاعة من ألمانيا واستأجروا بعض المستودعات، وضعوا البضاعة في المستودع. Barang-barang tersebut di gudang-gudang. فاحترق
Jerman itu terbakar dan mereka telah berupaya untuk mengundang pemadam-pemadam. Akhirnya الآن أنت خسرتني مال sangat besar. قال له أنت كم Saudara Soleh tadi pun mengeluarkan cek, lalu dia memerintahkan kepada saudara, ambil ini cek daripada bagianmu dan engkau tidak bertanggung jawab. المبلغ لنفسه. Akhirnya saudara atau sahabat قال لا قبل أن ننظر إليه. Akhirnya saudara soleh atau saudagar soleh itu dikatakan kepadanya, ayo engkau lihat gudang, engkau coba teliti adakah barang-barang yang engkau datangkan dari Jerman itu tidak terbakar dan engkau selamatkan, ambil. Maka lelaki itu mengatakan, oh saya sebelum ke sana ya menerima rumahnya. Lalu dia makan kepada pembantu itu untuk menyiapkan makanan. Memerintahkan keluarga besarnya di rumah. مولد سلم المفاتيح المستودعة Kunci-kunci gudang diberikan oleh saudagar soleh ini kepada anaknya, salah satu anaknya, lalu فجاء أولاده ونظروا ورجعوا معجبين. akhirnya setelah mereka ke gudang lalu melihat apa yang dilihat terjadi di dalam gudang tersebut, mereka kembali ke rumah ayahnya, menemui ayahnya lalu mereka dalam keadaan takjub luar. Datang tersebut adalah ديكور نسميه. احترق الخشب كله الذي في المستودع والثياب لم يمسها. semua yang ada di gudang وأباهم قال هذا ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. maka di saat kabar itu sampai ke semoga dengan berkat majlis yang kita ini, insya Allah semua doa kita dikabulkan oleh به
لاستقبال رمضان. Dan semoga Allah menjadikan sebagai persiapan kita. الله الشيخ هذا وجميع الأحباب Ilmunya kelak di hari kiamat. فإن من دعا إلى هدى كان ذلك من أجورهم شيئا. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, tidaklah ada orang yang terlibat dalam sesuatu perkumpulan yang sesuatu kebaikan kecuali pahala-pahala yang melakukan kebaikan itu akan diberikan kepada yang menunjukkan tanpa sedikit pun dikurangi pahalanya. نتهيأ من هذا المجلس بالنيات الصالحة في استقبال رمضان. Kita siapkan diri kita di dalam majlis yang kita hadiri saat ini dengan niat-niat yang baik bulan suci Ramadan. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه Dan شجاعة من قبل أن يدخل. orang-orang munafik juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan mereka sebelum masuknya datangnya bulan suci Ramadan. وذلك أن المؤمن يعد فيه برامج الإيمان وبرامج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Karena hal ini dilakukan karena مصونة. dari saat ini tentunya kita puasa dengan sebaik-baiknya. فيمتنع Itu yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai لمن وقع في
untuk merusak dari maka Nabi Muhammad beliau menjawab dengan kadzib, dengan dusta, bohong, wal ghibah, dan dengan menggunjing, membicarakan keburukan orang lain. من برامج النبي في رمضان القيام. Dan daripada aktivitas yang selalu dilakukan oleh Nabi, beliau menghidupkan malam-malam Ramadan. يصلي التراويح ويترك صلاة الكسالى. Beliau Nabi Muhammad melakukan sholat tarawih dan tidak orang-orang pemalas. الذين يطلبون السريع في الصلاة. Apa itu yang dimaksud dengan يطلبوا أصحاب الثمان، فهذا عمل الكسالى. sepakat daripada ulama dan sahabat-sahabat yang mewarisi daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. من agenda Nabi Muhammad di bulan suci Ramadan adalah beliau memperbanyak membaca daripada termasuk daripada kebiasaan Nabi Muhammad di bulan suci Ramadan adalah beliau selalu berbuat baik kepada saudara sesama muslim. من برامج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان تعلم العلم. Dan termasuk daripada kebiasaan ببرامج النبي وندع برامج المنافقين. segala bentuk kebiasaan orang-orang munafik. فإنهم ينشرون برامجهم في رمضان بما لا ينشروا في غيره. Karena orang-orang munafik di bulan Ramadan akan menebarkan daripada agenda-agendanya, kebiasaan aktivitasnya dengan penebaran yang tidak pernah dia lakukan di luar bulan Ramadan. واعلم أنه في رمضان رسول الله سيدعوك إلى برامجه. Ketahuilah bahwasanya di bulan suci Ramadan baginda Nabi Muhammad SAW mengundang kalian untuk sibuk dengan aktivitasnya Nabi Muhammad. وإبليس وأعوانه سيدعونك إلى برامجهم. Sebaliknya iblis dan tentara-tentaranya mengajak kalian di bulan suci Ramadan sibuk dengan aktivitas atau ajakan-ajakan iblis. وسيناديك في كل يوم مناد من السماء يا باغي الخير أقبل وأبشر. Setiap hari daripada bulan suci Ramadan akan ada panggilan seruan dari langit yang mengatakan bagi al-khair, wahai orang-orang umat Nabi Muhammad yang ingin melakukan kebaikan, ayo sudah datang waktunya untuk engkau melakukan kebaikan. ويا باغي الشر أقصر وأبصر. Dan panggilan itu pun meneruskan dengan seruan, wahai orang-orang yang masih di dalam hatinya keinginan untuk melakukan keburukan, berpalinglah dan minimkanlah keburukan di bulan suci Ramadan ini. فنسأل الله أن يبلغنا رمضان. Semoga kita diberikan kesempatan oleh Allah sampai umur kita untuk menikmati bulan Ramadan. ولليلة من رمضان أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله ينظر فيها إلى جميع خلقه. Dikabarkan oleh baginda Nabi Muhammad dari Allah akan memandang kepada seluruh hamba-hamba Allah dari umat baginda Nabi. ومن نظر. Dan siapapun daripada mereka yang mendapat pandangan dari Allah
durhaka. Yang ketiga, adanya kebencian, ketidaksukaan kepada sesama muslim. رابعها إدمان الخمر أو المخدرات والعياذ بالله تبارك Dan وتعالى. yang terakhir, yang keempat adalah terbiasa untuk meminum minuman keras atau narkoba. فنسأل الله أن يحفظنا ويحفظ أبناءنا وأبناء المسلمين. Semoga Allah suci Ramadan membuat kita tidak terjerumus ke dalam sesuatu yang dibenci oleh Allah. وأن يتسلم منا رمضان متقبلا. Dan semoga di bulan suci Ramadan kita disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. استعينوا بهذه المجالس للطلب من الله. Jadikanlah majelis ini sebagai wasilah kita kepada Allah agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik hidayah kepada orang-orang yang mengumpulkan kita dan berkumpulnya kita pada saat ini. فنسألك اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وأن تجعل لنا في هذه المجالس من العطايا والخيرات والبركات والهبات والنظرات ما ترفعنا به إلى أعالي الدرجات وتحلنا به في أعلى الجنات وتجعلنا فيه من أهل أعلى فراديس جنانك. ونسألك اللهم أن تجعل لنا في هذه المجال تغنبنا به رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده. ونسألك اللهم في هذه المجالس أن تجعلنا ممن يكتب لهم مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم القيامة، وأن نجعل معه في أول الدخول إلى جنتك. ونسألك اللهم في هذه المجالس أن تجعلنا ممن وفق لاتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وحركاته وخطراته وعزائمه وقصده ونظره وحاله وأخلاقه وآدابه وعلمه وعمله. نسألك اللهم أن تربطنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ربطا لا ينحل في كل قول وفعل ونية وعمل. وأن تقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، اجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم بلغنا ليلة واجعلنا فيها الموفقين للخيرات. بلغنا ولا محرومة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب
ولإخواننا الذين سبقوا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك في هذا المجلس لأهل الإسلام والإيمان في كل مكان، اللهم ارفع عنهم الأداء وادفع عنهم اعتداء المعتدين وغصب الغاصبين، اللهم لقهم رحمتك ولقهم نظرتك ولقهم نصرك برحمتك يا أرحم الراحمين، واجعلنا من أبرك الأمة للأمة ومن أنفع الأمة للأمة في خير ولطف وعافية، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في المال الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كنا حبا قد دعا لمدينة ربنا وزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا صفي يا ربنا يا ربنا يا ربنا في هذه واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربنا أخطانا ربنا طالبا أو أنت ترانا بفضلك سامع